Lenhlangano lelwa nokuhlukumeteka kwabantu besifazane lapha ke eveni laKaNgwane nawo onke ke malungelo ke abantu. Inhlangano yakwaSWACA ithi ke iyadumala ngokubona ukuthi inkampani yaseSolanis bekathi ke yenda umcimbi lomkhulu kakhulu ngayo ke impelasonto lapho khona bekathi ke ihlanganise ke bahlabeleli labaningi bofekhathi nabo ke bahlabeleli baseNingizimu Afrika. Kanti ke labanye ke labakhulu bahlabeleli bekathi babhekekile yiBlack Diamond leqhamuka khona ke eSouth Africa lengephasi ke Ambitious Entertainment. iSWACA yavele ke yabhalela yona ke Ambitious Entertainment kuthi ke mayingathi ihlanganisi nayo ke lenkampani yaseSolanis ngoba ke umphathi wayo kubonakele ukuthi ke uhlukumeta bona ke abantu ke besifazane ngakho bayacela ukuthi bangedi ke eveni laKaNgwane kuthi awuhlabela khona ke eSolanis. Kanti inhlangano yakwaSWACA ithi iyathokota ukuthi yona ke Ambitious Entertainment ayikabavumeli bona ke beBlack Diamond ukuthi bede ke eveni laKaNgwane khona ke eSolanis kuyawuhlabelela khona. So ke kwasimangalisa kakhulu ke nasesiva ukuthi kunemicimbi lotako lalala khona kutawuta Black Diamond and ke kwasivisa buhlungu kakhulu thina ukuthi yathi nemanceba asesengakapholi buhlungu lebesikhathi sinabo sekuta info lenjengalena eniseva ngazuthi bekufute ukuthi kuqale kulungiseleke lenzaba lena kuqala avele embi kwemthetho athole isigwebo sakhe lesemfanele kube sithi nje uphumile ngoba mhlawumbe ubhadele imali wahlawula njengabo bonke abantu. So ke sakukhanza ke kufanele vele ukuthi hawu ina ngathi vele sendeleka phasi info lengcono ngcono ukuthi sibhale vele sibhalele labale bebaletha Black Diamond phinde sikhuphishele naye kusho ukuthi sinhlangano lobukenza abadehlubeteka asikakathokoti ngekuthi akwabo la kaNgwane and uma ngabe batawukuta kusho ukuthi abahambisani naleyo mdumo wethu ukuthi asesike sibabeke eceleni and lokho kutabe kusho ukuthi nabo baya support indzaba dehlubeteka. Sibonile ke vele ukuthi bagcine bangakedi lasati ukuthi kusifakile isandla lokho kanye ne-social media nje ke sibabonge labo lebebakathe bawusupporta lo mkhankaso ukuthi vele kungede kwenteka. Kona sibonile ukuthi yona ishow yagcina yendekile beta abantu babakhona bababanyenti kodwa ke lo bekangiyena ahamba phambili elayini ndabo wagcina vele angakedi. Inhlangano yakwaSWACA ithi tawena konke kusemandleni ukuthi Chester Nxumalo agcine ke abhekene nawo ke umthetho. Endzabeni yemsakazo yeMaswati Channel ngiGary Carlos noNhlanhla Thwala sikaManzini.